Is tá rá ahrú denta ag corca an seo. Tá an Liam Donovan isteach an Lorna Park náit Kevin Flahav atá gortaí, níl Kevin Flahav an seo chorba, agus níl Stephen Sherlock atá nóch an arid by Michael Deneen a gimmert na áitiúd mar lá tasach Mike Deneen as níomh bán. Nís tá rá ahrú eile denta an Vernonford Carras for Limnach, Sean O'Donnell's Michael Hurley a teachtasteach. For Hurley hen 3 in san glyfa lechanishin. Tá ní orca bidimar glyfa canis na mún an ára agus fe Sean Hayes an Banistor. Modula Kiri, Kera Ahrut Agenta Akashud, Bruno Beglioch, Brandon Barrett, Matthew O'Sullivan, Loga Rash, of a Gortihe, of Gavin White Rash, Vision of Dulgas Club, Panome Kunish Agan and Cho Anish. Corda, please remain standing for the playing of our on the Vian. Bhíon an sin agus beag an omíochta idir an slua agus an tape job sin an slúbeg nó an óchan cín. Tá Michael O'Cronin tak an seo as ní bhhain tak an seo an ecolum agus ré chun sinna Alan Kisan as port as Dúnail a Port Laurige Alan se réitor na hí an nacht. Rinne sin réitort ar móta ceapú canis idir Kiri agus Corca. Is dócha bhíhil gúil Kiri mar rá láidir an údar an seanor chuinn túr an trí críomh vinner iléir an buiteach ní chéile. Seanilíon dó fé tá panel úntaach fearnúnta ar a barch agus fearúnar an tablína go bhfuil láda go lochan bheith ar an barch chuma gach éine ag fecht ar Kiri agus beidir cribna héar na bóchan ach hallá bhnóachtar corcaí ar Kiri le cúpla blin nos ingrád agus beic sé an himúil agus leis na conílacha báiste go tíid an park an na leann chuna sé sin béim de fúlar an chluthe. Well, vi dorán sin duine bháin as Kiri, Matthew O'Sullivan an lá tasach sin an taimhin nachhfuil bun ile éireann an rád na minúige. Sí catteisteach an sin agus tá Kiri ar a géad ansaíonn seo agus an fork th bar ach í sláin an drumcla sláin a hiáid sin. Kiri is ar ansaíonn sin agus an cantin cicalteisteach ísisiil isteach. Sí fáte seohanis agus seo de Gary Murphy a casa harta sí bute Murphy í bute de háling ag Cillian Spillane, leis cin Cillian Spillane a bhí an. Ja, stocha Kiri ag taspáint go luas a cluthe an modíireach breán líorthód úmper leis pasna chosa agus Cillian Spillane go húntaach mar bhíúir agus sár hosach a rí sin nachtaige. Mar sin tús má sin genta Cillian Spillane fergra ní gólín antra ribeneochtá se le fáte Kiri ríist. Ska corca bheith cormach an ná déach bearna mór a héidir na fórna anscupí is agus sin brúd mór ortha kicksíirsteach an dob an trú nó Seán O'Shea cheapan na hócas a seo. Brother Glogan shot níl nóméid caite fós, seansig Seán O'Shea ar dara cúlín. Dó Kiri. Sí bulte ige, agus sí bulte go háling ige, bulte har a trasnán, a tús a Kiri seo. Se stochan an tús a bhíh ag teistála corcaí tá sé fáite Kiri an lád ar hart ar Lárna Park agus lína leúla is chuir sin an brú a corcaí. Conis Cardíanas Ross Donovan an seo, fear a háil Cicéirice a chuine limnaí. Gar búte get tam shot mar go logan na fórna dénn an mark seo ní se chur fésa bheith ar méid líon na gicanna amach fád atá más éonú a seháir tá gist. Taríéis is Michael Deneen a bhaid siar búte roiige. Liam Donovan. Teachtanis ar Lán Lewis an seo, a Liam Donovan a ríist. A scaile amach gotí Gary Murphy. Well, chustan beir tá sí fósaigh Murphy tar trú timpplair tá grúgamach an shell fós ag that's Cork agus Brian Coakley as good at Rash.
So then Buchan contour took on Faradan to Hain at 3, Michael Hurley, a fell into the one Buntashta, Hurley took big, Kyo Bantega as on goal and chin. Agus an Darug VR, no, we'll kick serious talk on it, Sean Bader, well, feckin' Bertim nor Shinton Shaw, he's an excellent table. Ach, Darug VR Vehilachin. Mia Darug, Yen Sherrod Cart, Hog Sherrod, and Igna Coolies, Michael Hurley, Gachin, Corky Feckin, Quiga Nocton, Imro Shincher, Anna Happy, Anna Lucy, Anna Hassan, son, Agus Mia Cartig, Agus and Sosgorkle, that Bert Shinta, Gorter and Tevlina. Killian Spillane. Was about Jason Foley. Well, she Brian Coakley that he is around Khama. Was well Jason yeah. Oh, shouldn't be on, yeah. And Doc like an I Caleb Timpish clan be on. Bishlan Coakley pass Michael Hurley agus Hannig Jason Foley Shacher agus Hannig the King Lekele agus Tamert Kakalor. Brandon Hurley should be noch and Jeffrey did Tosak Mahas Tosak con Kate's call. Swinish our hole if he had 0 hole. If you share anything all on the fortune your head. Should have a Kiri Shakze Dakar the bloody Ibrahim live against the Kiri. Should the Tachta Rishnish. Was that Thomas Sullivan a kicker Stachenchen? She fought egg. What is he put out the Carrara Trust on of his Canada Forza? I say Halo Bomber Paradang in the 40 canton. I'm rolling to Clay. Clash the Corcoran and Son, the couple of being news, Pelor and Scott. Lam Paladori, Tahamako and Dang, and the couple of being news, Agus, Tadankring was for a cool Agus, Coolin Dasic Hall Bamberon. So 3 on the Kiri, August 3 hole in. She brought sausages and Canterbury, so Shella Fotcha Akarish, the Chachan Keenan, she shot Brandon Barrett. Brandon Barrett will take on Thorfrey Hole, Neil Bullenchak, Kanchan Trust, August, and Lontos of More, Giri, British Shears again. Of Flaherty, Ton, Shella Fotcha, Rashid Cork and Tanshot. Choshin Rinch Mishni Rob, of the Chaktamach. Comort is a hossa, Comort is Mo Nijak Shaskado. Sheor is Ficket as a boat to Corka, Cougar is fishing boat to Kiri. On Lavers, Lavers, not Lavers, the Hill Aberlum. Lavers, Massam. Lavers, out come from Lavers are Merchant. Gary Murphy in the shell of his boat to Rashkadi, Lavers are Ish, Immertwahi Lavers are Carol Timpler, on Cousins Command Show, Kiri Cousins Harboraka, Cork Cunyal Chelevanchin, August, well, or Dura. Foul Jensen, Trace to shot Hona Donovan can't a kick on the stack, but she couldn't use it. As in Shelley Fotcha, Rash, Kiri Rish, the guy from the leader of the Machanish. For the Lorna Parker, August Rowan, Chinta, Berchak of a chuck, Jack Crocker, and Noi, Bonistor Kiri, August Rune. Thing was on Creve shot, action didn't think wrong, Rod, and Shinter, August and Rod, and the Minor. Didn't think Rod, Nahol Enrid, Fotcha Fossigish, Jachanish, Kudi, Matthew O'Sullivan. O'Sullivan got sheer reached. Cork issued hand, the Tarrant good Imrody sheer. Couldn't. Tashid, 5 different job, Kiri. Wasn't passing issue, Shaka draw, Matthew O'Sullivan, or Reach, O'Sullivan, a gear, Shell of all, a Chen, Nachan, Kanchan, Mirach, and a Hedir, a move and shot. Kiri on a comporter can lear hole below a sickle second. A cousin dying August Dean nur knocker of Shell of a cog is on Brisha got topic is Tana Tossa, Kai Corky Gavana and a Corum Tamai Codanin. Led Henning as Balavorna, Igimert Sheer, August Kaiche, Soka shoot, Sulak Matter and Spashin. Kid Mark the he organization, bunch of Machin again, Drew Barry. See. Stahaka, which is can more meet to car the chin up the fell, Genta Trish, on Leroy and a kick on Martian by Kick Zero Legs, Sean O'Shea, Captain Hawkins the Cantra. Agus a bhil sem buil láidir tan my curious roiir triste numit má len seo. So just go mar dúras níos dú go hála hartar lá na park tan cócht is an láidir sin go hála Andrew Barry pelorúnta ché fear fúr fíor láidir go an grád seo agus tá corbrú a corcaí carta bui brunta Jerry O'Riordan as rin na carbra an son agus takta seach an taobh mí cart agus cinnta bhíon carta an réitóir agus seansile de Kiri. Borichin, Ross Donovan, for Rinnan Nemo, Tosha Gagru. So she Killian Spillane on a catch of Wolle March, not holding a Leroy, more holding child, see, which a gun ain't throw a Killian Spillane. Can Harvey Ace go with a small Dean with Zogan the kick in the series, can Ace go like a tools. Kinto, Dear Coast Corner Cool, Stock a Corky Favru, Dakar and Learhoda Curtis, Amach, Dear Gordonish, Dakar Dulgara, Comaga, Harlish, and I'm sure. Mention not that.
well, got far Kiri to dream Imrod Corca thought Kiri Corca non through and Campton Garhamach reached as he could have trust and Brian O'Shanachon Shanach watch a Kiri so the Chachter Lawn Lewis that's Machanish Sean O'Shea Rash reached Can more meter than Hito, got Shida Mullicanchin, he got Nichas, so the Hawken Cormochum, Thomas Sullivan and Chinta Birch, Thomas Sullivan again, Tom Leo, August Tom. Shagus and Bertacogama, Thomas Sullivan, Tasha Trish, Masson Triculino, it's a Comorta Sham Lina, over the Shea, Pedorunto, Colina La Holy Kiri, Filor, the Bruno Butley, Imor Sheenshire, Tom Sullivan, Antahi, Gelish and Clashti, August Gavin White, Farn the Croaky game, or Kahunto, Canish here in Ledini. Beholet gemacht. Can't you catch Dachnis will Sheriff Horror Tautoch just Marvin Madra on Ton Fork, Harbor, 8 ton drum gesloen, maar Glor Bosch in Sola Father. Hier chatten is een broe, wie chatten is een broe. Wel, hier met je door aan broes en Miglach had kicks hier. Pontig Alan Kassan hier. Ze kent een kick out sheer. Point Sugu, captain of Fornham. Possession. Shachadro O'Sullivan reached far more loader and long toss shot. Castle Hartonish. So Jacrity Corkel Mayor Lagan early road for Lord. That's in the chat trust and it's good. Bruno Beglia for a girl tufta. Fast as easily go Beglia Honish Stachanai Fort Lorigan near Hutsacha. Achton Chelevision Fort Rashi Glim Donovan in the Hork with Cheshire Control. Chachtarish was the Corka Mall of Socrushis going to Limney. Augustin Cosser which is Mall of Socrushis and Joharish come up. Match Flarty Rationish. Can't block on my wild block Holvigenta block Halligan Ray searching him. Dear Shocker. Hon and Retor nor son vi sé dir scored Thomas Sullivan massive big talking and kick Nervin Retor of Dulne night agus a grom with Michel. Ach Kiri fek na na comport is Casula go illustration with le Ramplinta nus and Kela an a yin sa tackling nor nach will in Shelbaka agus go hunta agus an comport is kai ta score talk it has all the Corky Galunish. Oh can it Hockru dachte Houston Chata Brandon Glog Nino with Gale Katzen shot. Shelvan Chonish Sean don't know who captain of Fornham, don't know who Chach Trassage enough need. Didn't build on Berhanchin. Wasn't there Kiri Tanchin, Gavin White. There's an Ishfot Brandon Barrett on Corrai. It's Brian O'Shanachon starts the lower region so that White Rish, White and Grokocha, Bullet Trassage is a white sauce to go through us. Race unto Father Swiss and Parkinson stopping jet. Tashi Ega reached. Brandon Harton is will row against Alien Chat. So if everyone trying to go don't know how White Kanye is tarring his sheer as near a kick she hen on option a togo kick as fucking Lord in the shot to Stach and Chofos the hill kept on go mile or going to Stach Vianna rock the mot slow more slow more Kiri Xulabu and so the Corky massimle for heavily on over there over the Fefe hen and so need Nichani and you're not which in the Jacha passing me after against Chestinish Sean Powder talk to Jock Neil in Howard Nielen, Toshalish Hain, William Paston agus Gira Eolich and Gary Murphy. Ach Shelf called Takan V. A reporter got rid of the Nero Takioch Dalai they get. Margon him regular turning his sheer Gira Tossi Kiri stoppers on the Sean O'Shea. O'Shea Toffrey scored it in Canmore Meet to Cordic O'Shea. Tom Flaherty he's on Toshi Fuchi Fotsiga. Vishes a Garnog Vogue. Me Hishkin a div and Reelchen. Is kicks here Machdan and Nadog egg Alan Kassan is a Shelf egg Corkarish of the Jerry Reardon. We got Sheer and Chonish reached Sean O'Donoghue captain of Fornham. O'Donovan Chachtonchin or Lon Lewis. Can you Shelf a trust in the park at Toshi Dol Chakasen or Della Northam fourth time? O'Donoghue reached as a fortunate egg Sean Daly. This is Gary Murphy. Gary Elo going to want to come Gary will chance to get a hole in the shot. So I took a Contalo and it was a kick serious stuff was on better good Val say and kick serious and Kintanil and Dolphy Kiri on a comportance on a cost near Venga on Fioli and Marnilis Marisha Dullin not Gary Murphy Igaderak Hanig Kintahanig Brian Sukru Captain Kiri is shocker cool agus kicks there brunt agus kick Cartach
Sochal le fescan an son bris Corky go topic nuair a bhéine tebestíigh nuair a bhrisin Curie bína lán ráhacha. Corky titim siar ach níle de cor breúar Curie leis na cnélacha ba chóga Corky súsannaí agus cor breúar ar a líorthóid. Kick búlt an sin agus tá sé búilt a Harra trastáin an sin ag Sean O'Donoghue captain na fórna as bhíon scóir na tastáin. Ní le dó fecha a cés gód a Corky agus gá nóma dé gimethe ach fós má fé lo cúpla scóir agus ide do réir a chéile ide héon haring tá seach sa chutha. Well, if a three cholín chun ar níl se go donna nor chuine tor méid sellibh tá treisih bheith Curie túsan seo. Agus sin tan Jack Curtin sin git goach gar. Bit carta. Sin an rud céine breúar an líorthóid cá leis na cnélacha dachar sellibh áil agus smachtach maidir agus chancela a Corky agus an líorú tuchastachais ag Ellen Cassan tá nós tá einhang mar Ellen agus tá nós den aige. Má bhín tú plaicíocht túr an líorús gan céin ní bheith éon chainteige túr an líorús gan céin. Sinna céidir go dénta gan nacht. Agus a Brian Coakley tá chun can seo bhla. Tá sé ceir cholín gonne limnaí. Agus ba chearcha gur an can Harra trastáin agus tá sé chur Harra trastáin agus go toban níl anna péir. Just mí hlach for an son ó Curie kick garad nílas go mar bhéin go Harra go cólád ar son mó lá na parca agus Corky breúar an líorthóid dhéanamh go má agus fuair an tarna cholín go. Tahar dó mar sin I bhábhar na gúirtóirí an a Borky Rain agus Brádáin a titim an teo ríist. Agus mór a fáil go bhfuil. San búteach atá sí brisú síach an sellh sin fáte Brandon Barrett ríis. Barrett kick ar isteach. Seo níos fear inis ó agus fecum go leor cosirtí idir seo agus an clip bhíach go lín nach hóse tamil ar sochú síos. Tá sí sochú síos níos fear inis. Tá Thomas an lead seo Corca chumá agus for Sean Daly ar an Daly Rashgurdy Sean O'Donoghue tart. Fortune throwers and Daham mar captain. O'Donoghue kick out Eleni. Can't start and hit Brian Coakley gur Shelval will she fought Coakley number to Coakley tend to go hauling again Judge Zahra Drata score Brian Coakley I know to Douglas Farley Cork against son Sean Daly go hosnig on Dollaroi and Dul Conceen agus hug sé pass Dernock Biognach le Sean O'Donoghue and son Sean O'Donoghue Call the Lewis Clef, Pellador Fear Hawk to Dunner and so Gorky, August Coakley last shake to span the Nart, August a Crinis Sigadera. As many characters to Sean O'Donoghue, Sean O'Donoghue talk about to Rash. August the Gary Murphy chin, for special Shinekal Reach. What a fair to Brian Sugar Gorthe, Fungavekabut. Hilmish go Cromon of Ian. Jack into Masmura, got to Ribbon Bulla, August. Sin lean sé ar an talamh nuair a dimig an líorthóidh meas an go gortaigh sé an rivan tachla agus dín golóir Gary Murphy ach fós ríis bad níos fearr Corcaigh. Yeah, an ceart agat, ceart omláin agat. Níor kick sé behin sin. Bhíon damáiste déanta rivan an kick sé agus tasúla go meis sé ceart golóir feic an sé go bhfuil sé driblóid. Téta, captain fórna, fears Reynard, fear buí, bon, minúr lenne in Robert's cardúg nuair bhíon fear shot, Jack O'Crochor, mar bhainisteoir. Bhí se lo Robert is cúide chumá. Socha muintear Curie an dócha soch maiol ar an panel seo agus socha le trí craibh manúr bútas a chéile tá Pellador an chéad gáid tucht ar agus Jack Conceen ar agus le héad de Declan O'Sullivan ar an teblín a chumá. No, tá deire leis. Tá deire le Brian Sugar, so feic an dí chatteach gan óméid agus is trúis an í mar den immercail fog an the park de bhar gortú. Mar dúirtú bhíon domáiste dentas ar tháinig Gary Murphy nacileis. Curie Chachtaríis agus Monash sin cratha asta beidir go manach. Íst immer is leanú mar dúirt me an drumta haar bar tá sé sleáin. Kick siúrsteach an de Curie. Hí le clanta chorcatá trastan sin Northern ó hostal sin gine sin. A brandúir glog tá sé nó méid déag díúach fin bhain cat an seo. So Chachtasteach ibre a hochtteog sinna Jack Morgan. Jack Morgan as cum an na stacach. Chachtasteach nó Brian Sugar. Terry substitution. Number 4, Brian Sugar, has been replaced by number 18, Jack Morgan. Gary Owen, Moore, shot. She's in British, she's at True, Corcan August. Cockadilla níos fear inis le hunsa here in Michael Deneen, and Jendroch Kikamachi, Michael Jendroch Lana, the Jella Fatarasha Kiri. Just a couple of tough scores in Campton, but Amor, which she got to Mach. She Coramo, tá trí cin Coramo I Curie. Cintan tá dar Michael Deneen son droch fes amach ach Cillian Spillane, droíocht go deran son nuair a bhí sé febrú.
Is mar dirto bhil sin rud tá cocha déanana tá siad chum an brú ní rá an tús. Kick amach gar bút a ríist agus an fearnecil marrán ar cheart bh dul muín na kick amach gar tá tromla mar seo nach tá seilh chunhé corcan is as de chat ríist tá se bh comar faoinna céimeach tá seilh gáil tacha Jackirtí na garta hortgóil na himmorí ag dáhíomh téáil leis an dromcla sláin an seo. So go príomhríil nuair a bhíon an dromla mar seo ná preban líorthir an talú sin an príomh agus tá nó dhéana bh corcaí agus chorfeh brún san. Tá Brandon Barris an taptain níos tá dáta. Shear and Chohanis, Tom O'Sullivan, Tom O'Gold Shear and Chohanis. Well, by Corca sauce to Mas Martian Indiana. Now, through the Rory Corca, Tev here, and Tev here Galina Shaska Kuikane, Kiri for Chachtarish and Kianchin Shakta Garnell, Shakadro, Hali Vambra, Tashi Fotakala Bambra, Bambra Gold Shear and Shakas, the Kunal Cheleva, and Pascal Roy and Chimwell, the Customary Shear, Oshagar Shakas, and Pascal Travis, chance to Joy Sullivan. Oh, scored like Macho Sullivan. Fresh, och no med det. Ja, vi ser det fick om den kör kan ur son gör det nobelta lava kor orho garten son agus pass chasna godi match så den ingen cos on rod cart gan blue yes shock or shock then he got tog agus cool talk to the Kiri. Well fucking Solison lay at the reach Shelby Corkinish now Federov Calloyen or Hudden Gulchin Chakla scored it Jerry Reardon is a tacht agus an cantin kicker Sean O'Donoghue is tacht a draw Coakley Reach Tá Coakley Crow Jackers teacher tá sí fáte Coakley far an ordach tá skill that's a butcher as Gary Murphy is a third fin score but Gary Murphy a lager to Gary sin head can Cormoy Corca agus fresh och no me de go le hen shot hen Carolyn odge 3 sé socha tuéis coci í hen haing de seaéis ve siad an dimach mé an coolsin bog golóir a ligan de seach ó heh an cosinte agus caiig si díirithe seachar an chluhanis. Sin go donnig sem mar nóir bhí sellh a héin agus fra leróid chailú sellh as sin a tháinig an cool mar chum sin mar bhíon. Gavin Whiten sin a bulle. Chance to gotí fear taketeach Jack Morgan fí bhrúin sin agus Sean Powter. Agus Powter sold to green fáteige ní Sean Powter le Powter gunna limnaí. Can't put the ray of Cotton Twahage and Genting and Lawn Foley, Jason Foley, Fargo Glordine, or Westmore Lawn Foley, Force the Shinter Kiri. Gary Murphy, is that more in the row? I get you. Trust the Lord with Sean O'Donoghue. Donoghue Gira Ado and Chin. Michael Deneen, Chachtanish, and Patrick Mike, Johnny's Farrer and Shaw Horka, Shaddan Farlar Parko, the Iders, Shinders and Polk, on Lavers and Chin Brocan. Ja, lagan son coimert níos fearr corca bhí sé oroscailte a chanig an brúir agus thug sé seansú nach chódá. Tá sé bh brandú chlufa canis fao bhíon is ficin mún as sinna Matthew O'Sullivan an fear dam se cool chéirí or the agandíd chun cín héna cahar le 93 fehanóid zero caite an seo. Caite buisú síos agus Ceapaclanta chorcan sin gur deanna feáil an caite ní siúach dí garhamach sin Gaden Brown. And Shilling Cart again Red Stars which on Cortas points. Agus mas einord is me one touch to the Kirish and Margot touch number to Glechorash and shot. David 15. Honig Christian Jawarum Vrew Horshid. It's an Yishin the Fell Shilling done Gortaboy. So Bert Selina Lachole Corca or Hortaboyinish. Viidir oscailtaí donna seach beidir mar bhfuil rud méolar fóilma meam gur sin feolma ó heh corcaíide. Bud ba dhé mar nar scaite is montáiste. Cooling áling an sinna bé á Bamber rí sin an go bé. Spillán meam a fór an can sin an leid fíorchring os corna cúlní fed a réon spás a thuirta. Different 3 Cholin scored take it. So the Cool Cholin in the furnish with the Barnes movie at the fourth Henna Cool Lenoid 3. Because Jack to Corca chat to Macarish. Vignac camera Vignac machine on the Spellachin. And Dorn Bader. Bader Chineach. Rhetoric in a Mardu to Isha Corbrew and Tomer Fod. Cork substitution. Number 24, Mick Deneen, is being replaced by number 18.
Daniel Meany. So tá Daniel Meany teachtarsteach agus tá bhfuil Michael Deneen fág an na parky, yeah. Daniel Meany teachtarsteach mar sin. Rug sin mór an ama the Mike an léir nach chuir tásta leis na responses chun am is fiche. Beag an finna one. Sé cinnte dechar déon le óg sachan nuair bhín tú nuair a hagan an Iver Sun sús cáúas sin ach beag dímáda ag maic ach í chuirú beag ag chuir a seachar tata seach bíon cléach an é sin an cúis. Go bhhéis. Sean Wilson. Sean Thomas Wilson puncha an tax sin nach an Cossins. Harbor ag leid Ciara in shot na riru. So she teachtar an tí ríist. Ach droch festa seach sa láir sin sin fáte ráis Liam Donovan. Do chorca a bhhad níos mú rána ag Ciara ar bhín si dul an tí agus é ní bhín si de corna líú mú mar in the Cork and Thompson. Rovinnig, Sheriff Watchanish. It's Chachter Unsiri Sugus. Brandon Barrett and ish. Row Ig Barrett and Chastach Idro. O'Sullivan. Shafacharash, Igavarlar Porke, Brina Shanachon. Zinish should the Thomas Sullivan reached Sturu Kursi Jetaron. Kanchan Kikal to Shahik Killian Spillane. Pass all in Shahik Spillane. But just scored a choice. Kanchan Kikal to Harva Ord. Eg Sean O'Shea. Ach tá sí búltar héan lá bh clé Cerricane Corrimú ag Ciara cáithceanna Corca ach tá Forestburg go chuig chúlín ag Ciara agus é tilteach go bhéil. Sé cinnti fiúán an uair san níor a bhéin brúí tachtá Corca bhí Ciara ar an board an son beidir thug Sean O'Shea bhí mear ag a deirach fós bhí ar an board níor Corca géan lá bharú ar an únsú sin agus cai siad a bheith níos congraí chun a bheith chun fannachta seach sa chlutha sa. Kickamach fád Ross Donovan. Ríist bhí an Sullivan sin an Ross an sin agus is ag Ciara tá kick slasa tá Jacartí a Corca bun teileh áil. Sa Roinger sin golóir Jacartí an hain Brina Shanachon an ish. And an Rashford Brandon Barrett. Sa Barrett isteach sa lár. Cillian Spillane isteach. Is go dtí Brina Beglioch. Agus targa siar agus is léir nach bhfuil Alan Cassan chun tá seach an súil dhéir chun ar chuirsa just na dóga héide gachúr. Canis a búte Cillian Spillane. Sile fós acha agus ráha ag imnóir is Ciara bad nach gachúr bhíon an sile aige. O'Sullivan siarnis agus just going your Níl Corca ná enw dhéana trasta inis. Scrífach a dtío Beglioch rís a hosan glúise seo Beglioch a dúirt fís scór. Pan Canchan Harva ord go Beglioch tá sí búltar híomh na lábha clé agus murach ní chruinnes Ciara bheití seas roiach. Ja, stocha leis an unsí sin an a bhólaí Ciara agus Brina Beglioch stocha ag tógan roint éachtain amach taobh roiad amach an fár go háir sin na Coníleach agus sin an tarna ceann chora mú as a chéile an sanna Ciara agus ní bheith Jack O'Connor sásta lei sin. Tá súntas chun seo ní seachas an uair a bhúil se an coolla, ní ran líróid in na lábha ag Michael Hurley. Stocha mar dúirn tú goach an sealah go agus líorthóid dal seach más féad le héad a siúd a bheith ar an líorthóid. Ní sé i Corcaigh tá féh anna bhrú anna cican amach hart ar lárna park agus na cúlathe agus ní féidir le sealah bháil agus nuair atá sealah chutá sé tú siút an sealah sin roiéis gan san agus Ciara go mór an uachtar agus i mór ar an go board go dtí sa chluthe. Sean O'Shea is a réiteach an Gantram. Agus muid sé nó is fiche bud na caite an seohagan Orcí rinn tá sí builte Harva ord aige agus tá sí builte crainn aige. Marúntaach an leid seo Sean O'Shea an nidín pelador an scohéib minúr an bblin se caite agus cinnte ní lendóach gur sísear amach an seohe. Well, chur mé ceistan seo ar leid is Ciara den eiclam céach siúd a bheith a gimmar sísear agus chur fear chósa néir ar an anam sin. Mae Sean O'Shea gimmar le sísear Ciara mléana agus ní mór an nimróí a bhíonnta gimmar se gráda sísear agus iad faoin nídeag. Trasnis Jerry O'Riordan is a scóra testal go dóite ó chorcaríis go beganín muíine a thuirtgóban tras an darla tá buntar se tugann sin Jerry O'Riordan rúthar maith ag an le cholaí agus í kickáilte trasta agus níor tháinig an buntáiste agus
Tá sé ráit an gomininic bhéil anríal an riile bhaintáiste. sé cinnta máúsádan tú a gceirte agus chun an creú a thuútas na rétóirí tugann siad an buntáise san agus de réir a chéile an leúna taréis tá timppla agus é cinn siad an lábhúas. Tugann siad go bhfuil bhaintáise agus slú bra camera bailísteach níos ag go trásra go Páircí Rinn. Níos Brian Coakley agus tá sé seo Tharbh táhachtach ná riire mar tá 6 is fiche caitin seo tá 6 chúlainn etra siúrát a bheith cepa go bhéh tréimh sé fósa corca ach cai siad bheith rééisint a gar go ba is sin búlte Coakleyach a drochian búltin sin tá sí búlte go donnaige. Tá Tá gom bhí clethe go mar réir agus leis na coníla a chéana anna dheachar cigan na sé thugan an talamh tá gom bhí roiintas na tuairtí chéana sinna gom comá. Cíú teachta bhí agus brína beglíoch. Gáin leis an teach dro séad an thomla chun taobhlíne. sé chuníiste. Ach bhí sé imi thar a taobhlíne bhí sé bagnaín mógáir an teocha. Leis cé chun lehanana sa Páircí Rinn, níor sé soch lehanana Thompson. Sheridan Trohanis ag Aidan Brown. Tá sonach a job frí here in obair tá siad sástaí nach an sellh áileráis. Bán cholaí chorca teachtain John Mullins. Ón réige dí Seán O'Donoghue ríist. A níos siad é Hurley. Ach ba Ciarí brás má bhín Hurley mo lár na Páirce mar nach mai sean an urtin bhil be an pass mar sinna chuteach go dtí Coakley. Nus Coakley. Tá sé níos fear a chorca Hurley ríist sáirteach a Seán Iarton Sean Powter. Ilan Gaelic Powter ach í cur a héamh na lábha clé. Bhín scóir sin na testálas is tá Cerricín cur mó ag corca. Immert níos fearr corca a cai go meachna an críocha ige deir inis mar gach scór an a háach do corca gach éon seans. Níos fearr ó Hurley an son níos feáileach bachú sú le Powter an ceann sin a chur an trasnáin. Sin rud a chaid Hurley dhéanana dearn béar taachtamach agus clúiseachtaí a chur ar bun. Mach fada agus tá sí bristú síos an sin nach an sellh fáte ráis Ciarí ríist. Agus dí gaman Whiteach ní an pastor más tá White gortathe agus sean passes cúte sin ná ríist se an darthúil go nimmer stoppathe aige. Se ceopá má bhfuil imróir gortathe caiú seanúir do chumá beidir gur bhú sé bhúil sa ceann meam agus rétráceart tá sellh bhí corcaigh agus seansa chu dul ar núsaí. Seán an bhúla seach íseil. Agus an bút ríist leis an líróid. Is corcatá hís leis an tamse mar ítain a bhí ar nunsaí. Chnig brunne sena chun isteach an sin ach chunig an réitir somcin is an sinúil ceartaige. So mu seantas muid fíorghar go dhéire an lethúir chligann seo. Nach eisteach a bheith seachas clifa síir imí an lethúir chlig an tappa. An happa go fád agus is ó an ráid se bín an pell san nimmer de bad níos móna beidir na technicí atá buint leis an clé síir breid na chluhí seo éiscint agus sean sé cóclaigh ní sean fíorthachta go raibh lethom do. Ríist. Agus bhí sé th bar a gonne limnaíonn seo teachta de caiite ach níl siad a gaibbrú machtáin seo. Ráhaint ag Brian Coakley sin ach ní léonrad tá chun dáigh sa mé sinna mé ar trastan ní bheith trach Cerricín. Ach fós tá sé inis tá an am chuúteamh gortaíonn seo neach me córadal suas ní me cinnta cimime am a bheits agus ní. Beidir go meach nóméid ná ró. Siad bhí Ciarí ríist sa steach a dro. Tú flairte trasna. Sullivan sin cabhfuil leis an flairte ríist ach obair sin sár obair sin ag léon Donoghue chun sellh áileráis do chorca. Tá sin na tarlú milicóir, tá siad a teachtarí sin is agus an cantin teachta dí fáte ag Seán Powter. Powter mar bhí mar an éifeach a dul an rúthúir teach tá se slucha. Bhí cinnte grás ag an oberdinte Ciary's grás ach Seán O'Donoghue is a captain búteiste tharráid go siúd. John Levers ráid a troch feasta go siúd agus í fáte ráis go bhar a tháinig isteach an sin do Ciarí. Jack Morgan. Tá Ciarí teachtarí sin is agus beidir go meach scóráin eile de tugus le hama tá nóméid go léadbeh nach caite go amchúteamh cortathe. Agus kicksiíteach is an slú ní hásta an seohanis le Alan Kissane.
pass fear lag Corky gur teh bháin agus dílig tuáis an lehéad a brína be léir an líorthóid an a rúthir aige dahad coige slát túscail lína dahad a cuaig dhéon si go húntaach agus bhí an seile bheith Corky agus is na botún go léir atá dhéanamh Corky déanamh siimplí a Ciarí agus seans a cá ribh le hom. Kick sin isteach a dro ach ní dul mail hín ní dul an grá trí a 5 muid in na gart ní rá Matthew O'Sullivan a súla a bastion a recham ach fós Ciarí wat níos sástag sí de fog an the park ag Lehama hí siad níos fearr Regis Reid an trop agus an Forest Part ach an pilte go thomlan ach an chólcinn chuirmó go bach mástardach agus scapaid amach Graf Sullivan seo go leor gon Sullivan sin ag na cuairtaín seo a barcin rinne nacht oberworde den Cork ma hastim hot chatteráis a gaiblen seo agus ag Lehama an seo agus na fórne dola seach insna siomraí festas scór Lehama an seo Ciarí Henry sé Corca 93. Ag déanamh oríochta chréibh CLG faoi fethe hain airgrid.
Déanamh oíochta Chréibh CLG faoi Feather Hain Airgrid.
we going again. Martin Kiri talked to Machar, a Barker Risha, because he railed a tooth to Hurlish and Darla and Shaw, because the hill back at the Wayne Ballacharash, the Horka. Well, it's okay. Kaishi an cuivan den níos fearr timpeall Lorna Park an láreachtar mar there tá Kiri go mór a go chun caiitún sela bháiltan son agus tá cúpla scór lua ag testáilú bhí leithantsaigh Michael Hurley cúláil bhí Mia Carter mas féile cúláil go lua tá seansa cá agus bíonn seansa go a gáí ach fós fécinn Kiri annach an párdach agus tugadh sé mórrán chun buchan darach. Ceiste churma gcónaí ar áitiúil ná dimar tún minic golóir. Bhfuil cúil scórála an seachas bit, you know, ornta bíon canna ar farcanna. Yeah, beidir dro temple an gléachar dro canan son mar bhí Kiri mar sa céad le beidir ach bhachtú an dóchas a chur an muíar sin. Yeah, tá deúta stocha idir dróchas agus bheith dul ar fór. Ré chuma, mu dréanais le túsa chur. 3,860 héana atá takeisteach an seo. Slú mór agus is bra éiscint agus an rád so bín fónar daoine tacannig chluhí san a gcónaí mar bín chluhí bra ascailte a going agus tá sé going an sánacht agus imróí sínsir amach an sa. Tá ahrú genta ag cocan teach mu ráis agus sin tá sin ar nomsaí is ríis agus a Jerry Reardon. Bhí bhla trasna, dú Sean Powter a scuile. Agus an kick sin búlteach í sin Harbh fián an sin ag Stephen Sherlock a takeisteach. Imró maithe ón Finbarra ní dólam gur thug sé an ró a ceartanúir san nach imróir láidir de an ábín sé an críing agus meam go goirigh se le tosathe carcha. Se begin fián an chiice bhíige ach dú se begin misnú Robin cin. Is chuní stu go dean sin na Cian Kiley. Sú Stephen is agus sin níos fearach ná meach se treis gríim a chuinear sin an sin Cian Kiley bhí seanach hepper agus tá Deir leis an ansaí. Foimart níos fearr an san Cian Kiley tactar aigach is socha scéal an cléthe corcaí an just pes nóí sin mícríing agus an seans cholamú. Na rudí beagad just a chiirí teachtarí sin is agus brina seanachán is agus golóir spáis as a thóir just teach le caníisiil sunk tucha an sin. Shacharíis a dro O'Sullivan. Fair Harbh láidir. A chuirtíomh is agus Sean Chanson is Tom Sullivan. Agus 3 chólíon ar an 8 as an is tá canna le fáitige. Yes, má leistal chun cinn bhí sé le feiscin sa céad le an ceathrú pointe fáitige sa chomórtas am lína go dtí sa lábhúnta an sonnig an fear mór tebh sig Matthew O'Sullivan ag steánis machgóir níor hód agus chuir sé an pass críing agus sin an difríocht ar an tebhile chuirchaí an pass mú chuir Kiri an pass críing agus an pointe fáitige. Tá sé ráit agad agus an áit cúig beidir 7 Chuircha teachtarí sin is. Gary Murphy ar thóir na peile an seo ach sí fáin sé Liam Donovan. Cian Kiley a teachtarí sin is. Droch fesan sin agus obair a dénig Liam Donovan déanais an obair sin má bhil. Bhúr sé suncan sin réacham am ráis. Alan Castan bhhaid níos gorin an misisiú. Ach tá as bailach agus táionsaí eile ag Kiri Ríis agus Sean O'Shea. Chuisteach. Teachtarí sin O'Shea can mór ord ag O'Shea agus tá sí builte go háling ag an lechas ó chlár. Céad canon numbers ag tríú canar fad. Ceartús ní féile lehéad a seansan sin. Seans pass drofas choramú ag Mini or Mini Daniel Mini go mliscéal Lorna Park agus Kiri ar núnsaí agus Sean O'Shea ar an trasnáin. Óéis. Mark Galling an sin antrithe ag Andrew Barry feartá gimmert go maithan seo. Ní fúne atá sé luach na himar ránó. Na cheapan ar chuigcinn gur Gandhi glas agus buí a bheits ar an sé an run for an gradam sin air. Corca teachtarí sin níos fearnis má féidir le Sean Powter an cantin na chuine le stit ní féidir. Mí á. Bhí sé sé Powter cún golóir go dtí sa imrá sínseo ríis agus bhachtú súil níos mór dó éiscin. Ag buchla na riochta an seo.
Rábhfuil is a hocht úsid críomh na món, úsid críomh na héir an bhliain sin, Ruvision, Rábhfuil is a dó. Chreid an ácraid níor éire lo in actioní an seohanis. Shane Ryan inis. Teach amach sin agus tá Shane a go tír, weil ní samar ceart riil orteach sa bel gaileach ná fach cad gimar ar tír. Sin siúlann siad an líomh amach sin. Mar bheith dína mór ag líor chuineáil ledbheh an canse búteteach inis agus beidir bhfuil chance Corcaigh lána níl. Agus brina bheagleach an tras just chance Cole agus bhla sin trasán. Ná bheith sábháilte bhí an, beidir gur sábháilte bhí an. Mas an go chu rastan a bh láb leis seach ríis. Ciúí ag siúlan níor háda rá cúil Corcaigh agus brina beaglíon sanna dhéanaan gearra seach mar sé pas trasna go Cillian Spillane agus hasan go dhéanaan cúlbára go má. No, trasán to her. Na Cillian Spillane nó seán ó sé a chur an seansaí go deireann san. Spillane bhí an. Méidir se bearna hain a níonis ní gólín idir na fórne, tá bud nach cúgnóid catagan sa dar le. Tí néon scór fáte Corca. No, trasán. Sin tar an talamh tar éis an éach sin. Sean Hayes a brandamach an agus mailta se bhaig nach a brandamach nar tá tú ní gólín chun deir agus bút mór an gaáid. Rish, Sullivan right. Then Macwell Kiri or Hor Cool Elechon Zero Umlan Horda Corcanjo. Agus fécinn sé go bhfuil sin an é sin á chumá agus go mór an uachtar an san agus na bun botún atá dhéanamh bheith Corcaigh na pesan na láb na pesan an chosa na an pes siimplí sin atá in as na bharú agus i gan le bhéal seo a gátharna a léad de Kiri dílann tú as go déir go háris na tasa atá Kiri nuair a siad an líorthá tapig. Chantelle a Cillian Spillane. Ceithre Cholín scóilte with the shop. Nis tá cúig, 3 cín ó nimmert agus 2 kicks here. On. Brandon Barrett Pedagog came now go Selman Carterich and Rater ach sontas chun sin nuair a deireile ó donna chuúdul teach bhí 4 timpplair ar bhaint. Ach sár chosan chuidir an lábhan san nuair bhí sé prebal níorthóid chuidir an lábha seach agus brisí an sellh agus brisí an únsaí agus anna amach thug Brandon Barrett numar as an líorthóid agus seansta Gary Murphy mesam. No, kicking his ear níl siad ag Daniel Coakley hill it or Brian Coakley bhí cartam. Murphy's Gary Murphy hard tras agus Shannon Cade score on Gapro nóid déir sa géad le so sin nóid is fiche. Ceithre ceanna Corcaigh ag nílach ceanna bháin fáite go háin immert agus socha dearann sé sin an scéile hí ag an comá. Héine de le náid a cahar mar sin. 8 nóid go le caite dar le an canchin kickalteteach. Agus sin an fair dá botún an sin ag far Corcaigh ceapán líras go sit marteach an na leachtar sí fáte ráise le Kiri as an canchin bolsa ar a trasán
a bit Jack Morgan be hibrecha seo tá sé dhéanta iad léamh. Tá Jackartí ag níos múna agan héin an seo bhélas dáhas mar seo nuair na síl sé ag tuidim siúr an báisteach tá trochtús Ciarí Necklin tras ní aonú sin tá sé dhéanta carta buí spáint an sin go Matthew O'Sullivan. Hina héineog le náide cahar ríist droch fast tucha agus an sele fáte ráise Ciarí ríist agus Cilín Spillananis tá róha i Cilín Matthew Sullivan and Chuck Canmore Harva or Mátá sé fiú. Tenta na bhí ar vinúr na bliana se caite. Agus an tanghil go háling agus tá an chríoch go háling cumá. Ord kick. So the pronunciation Sprucer and scale of you go more have kicking a Hogan on Tallav Sar score and son of Sean O'Shea Ledun to go Fedlo Hogan on Tallav on a lava agus Fear Cream. Yes, there's no more at the Irias now over here. In end out for. You know, when he was not action in and can't put the right in the sugar set. Well, we'll end chat in year Gorka heard of it. He's about 2 foot. So the Mark Buckley nish a bullet trasnet. Can't you brush your sheets up on she brush your sheets till she fought your rash like Andrew Barry. More struck to Andy Barry, Lorna Parker. O'Shea reached upon us to us. Town Rowan against Trasta draw. O'Sullivan. Which he fought to go Sullivan Neeler gave there to she brushed your sheets agus on Shelleverist a pickle on Talhanchin agus better go through a four Cork and kick clears na mach. Tá Trasta agus Dongar lag there's been ruddy dole the chunne Stephen Sherlock and chin agus prashach tenta sin Brina Shanachanish in Park agus he fought and Jack Morgan Jack
Is that classic Jack Lahalo and Chen or Liam Donovan? Quinn Chelva or Sullivan reached. We zag gaat droog vast, want niet morgen dus Genta Kiri Nacht. So. And Julian Dale is in the forward. Can't you kick it? Each Sean Powter. Well, Brian Coakley condition on Neil. What's the Genta start? Camera will Kiri a guihulucht on chop for a Barky Rin. Stock agus nuair bhín tú com fada sin chun cín fechan gachrod an éas agus ten gachrod a gart agus nuair bhín tú chun Derek mar sin ten gachrod mí ceart agus chuann siad leis sin stoch an dá haspántas. Come down chlár caibhn Magalord up to get il mó cahrú canistamón. You're on the Jesha Magalord up back. Agus trí blina hin mar bhí nuair bhí cleúnta go gin his a baki chuomh mar bhí sé bhui Kirir dó seachta gan ag dó trídeach bhí sé anna congrach ach im líana difriúil anna bhór. So Micheál Burns take isteach an tehanis. Farrell a goil bun na globige and the croquet is Killarney. Am lehan agus Jeshanis ag Jack O'Crochor chud under the choristeach agus sna Barry O'Sullivan on dangan. Tá sé scanrúil nuair a fechan túir le héad a Barry O'Sullivan, Conor Ganey, Jordan Kiley agus Micheál Burns ar an tablína Tasmania sé céáil láidir sa bhfuil Peniel Kiri ag an grá seo. O'Sullivan is far more ach tá sé an choirí pas all in choristeach again is. Oh, droch ceanna ag Tom O'Sullivan. Sinna chéad cantach chu móchas an dar le go deimhin sé cín ar fád nach Arnican Shiv Forest Bar Harvest Lachtaraka. Shinnin is Barry O'Sullivan Takusteach. Kelly substitution number 12 Matthew Flaherty. Agus tá Matthew Flaherty so don dar oor fer an dangan Takusteach and it's den alone dangan. Nar wala Jack mach number van dangan again. Tá Rory únta go cá here on inis fel láthir an son agus roiint bhaid tacht an ghilta chumá agus pelan láidir here on. Stoch an lechas mó imethe Marco Cruhúr imime go dtíon nach seála gimartá fíor chailúnt é siút an dangan dar nó agus de Kiri chuma. Brian Coakley fog on the park agus sílim bhfuil Sean O'Donovan taketeach an áitiúd. As tríis go rampsa Kendan na cúlin níos fearr chuní muid nach Brian Coakley ní raibh rudí má agus Halchan muín denar chus an dá chiic sin mó an dá chiic sír. Sé agus kick bhí táchtú de corca gnóm agus hit an tána as níag sin. Feartá tíir taketeach an sin Barry O'Sullivan a demse an mark sin. Shelf ach go ríist agus kiic sír nuair é montáiste teach so by Jesha Killian Spillane Corlish an Forest Bar. Dacha a croci gní sé rodí an seachas an cór an scórach mai ríisiil agus smachtach maidir mar gan bhain áirithe Kiri i ggéirigh an chluthe seo a oscail suas agus spéidir an domáise dhéon corcaí go gábíle a héine agus scór mór a chur suas ó chama. Trí al ní chéile agus carta buí spáinte sin bhí Sean Daly an tríú cosantóir carta buí spáinteige agus sé Conor Ganey tá chuna kick seo bhúla agus Conor Ganey lena chitóg Har a trasná Forest Bar méadú gachéine fechan na seachar Kiri in isise rá an féidiring í siúda a bhchant im líana mar fechan siad fear láidir ar fad. Well, cheapan go méid siad mar rá tebrite chun cruúb na héir an bhchant. Bhín se den nósa Kiri rudíana nó bhín blianta starúla agus bliana chéad bliana mílíise seo an bblion go mé chríomh bliana is fiche. Well, Ben fell ground a gamahan Genta ag Thomas Sullivan or Haisha Trasna. Cart by Carta de Kinol against Han. No, can that have us in Carta? Jetta Carta never though. Massam go mé go Carta dobre leid a bheith go nach kint massam bhíon réitor an a chóngrocht agus bhí sé an éáach an san bhí sé ard harmonéal Powter massam agus níl bhí géan róg an réitor. Yeah, Carta do spáint an sin go Thomas Sullivan Kinne Cart Genta ag Alan Cassan. Socha cinnéas go chumá ní léon brú Kiri a chobeag corcaí ar an sí le cheansacha.
San Catchan. Oh, it's Will O'Neill, but it's in Leanan, Jen. Anya Rukadoy, Jerry O'Riordan. And then Anna Al Risha got on it. Reno Begley, Captain Better one in Catchan and Leanan. Lanham with the number to chop. Agus Kiri, or Ivry Hunsey. Shellbach agus kick serious stuff. Sa bhil dúnta Carolina sanna Brino Bildy an son agus tíoch sios na parka. Seo hé O'Riordan nig tagta seachar oig lechans crocta ige ach ó beag líar an lína sárchas an dar fad. Sárchas an túna cúisi nach meramach agus Kiri tíoch sios na parka kick sé brunt an tebal agus chansig sean ó sé an sa. Ba chearc gorach sean ó sé an cancha har trestan. Has gone in throw. Agus an ish tá Cerra Cholín Déaga dúna fórna. Hain a cúi déag le náid a cahar. Slad ag a trá seo. Slad carta I Kiri a sárthas bantas a cá anna chumasach fearn an agratha. Go húnta gur an líorthóid agus an rud táchtaí go dear an cruinneí go dear agus an spórnáid. Agus tríchlifa imre hacha agus ní rovinnig a bhín steiste go tríchlifa imre leiste go chuige héin seachas chuige lein a chuig olabéidir. Tá si de teachta ríist. Agus an cancha bút íseach a lágéirt bút an Thompson ag Michael Burns. Seachcinn Cormó I Kiri sin dáhhar a chéile. Agus feice man teagúil chuid go loch lenta chorca fágáil do hunn feiceacha. Socha ag feice na seachar socha. Kick carcha chuigetá go Devon hí mis go méidir caiise go rúiltí Costandora Thompson an dúirt sin Micheál Burns. Feicem Declan Sullivan an sin ar taobhlíne a héana agus Jack an glob céine. Déanam amach go mé Declan in a rounúir in na síntar amach anseo. Agus den an Kiri maithé na himráirí sin a thugan timppla a ríis agus í chuir seach leis na fórnóga agus leoch rí móra Gíríad go le héad Declan Sullivan agus freidas na ledógaí I deiscint. Agus an Thompson seán sé ar thaobh na labhas, so níos tá seachcinn Cormócha. Tá Matthew O'Sullivan a bhaint amach I Kiri inis agus ítheh anmhaid déanta go Jordan Kiley teachta seach an áid. And Búlabos all ag O'Sullivan agus a tiltige. Cúlas Colleen fight ag agus bís tócha leis lárnach lábh úntaach a gceith cosú leis na lead mór atá chuig Gírí a gcónaí beidir lábh cisfeile ach lead mór ach tá sé cumas a chuma. Tá agus tá méach ní fúnatá sé tá meach leoch le Ránó bheith sé ar an gghearliste cheapan. Is brína beglioch fearrile tá tuis an obaríonach amach. Corca teachta ríisnis agus an pastor an trescadí Daniel Meany. And he tries to do Kevin O'Donovan go right is come here Michael Hurley the Imro Shinter. Samar love or Leroy just a darla. So to Garton son agus the Spanish sin na 5 na tá Corky ní féidir an shell ball con passan agus le héad de siúd a harnta seachs at le. Agus beidir go ninja dit 25 na tak of Nordic Shinter. Ma tá Imro Shinter nach bhfuil an action í nach sin scéile. Kiri teachta ríisina agus tá si sprí le corca ag trá seo. Ní rud mhór de teachta seachanis. Pasála teachan agus chantar cóile bhfuil cóile tá cóile agus an Colson scóransa a Géine Conor Géine. Imrá cliste líg sé siar nuair chuig Cillian Spillane amach leis an líorthóid bhí ag gur spás taobh here dá dan sé siar fiúg Spillane amach é agus Ní inan an lead seo an 5 leis an tríochsáid is imróúntaach é agus chuir sé san aingach go dear an son agus Kiri imamach an gatanis. Rí sellh tu bhatha bhil dófik a cearnáid a héine go bhín teach go bblin hin bhhéil jeach se bheith fan nach donna an teach nacht tá cancel búte ar thaobh na lábh deise. Mar go bhfuil 7 gúlín déag idir na fórne an teach agus tá na Dine I gimocht ní géite inis as Parky rinne gur bheith imihid sal mé an trácht. Feall denta an sin ag Jordan Kiley. Mé
Dara Carta do. Sheelan go mai, Carta do han. Yeah, Carta do, Dara Carta do sponsored. Jordan Kiley and Tom Shaw. Ní seach tíar tachar an páirtach a rís ní a bhéon roig an rétorhí lábha ard hartar bhanéil an í contala bé agus sin an rialacha. So cé le dógi tak seachhí fónart é ág an choú seo. Well, droch ihe eile don bell a gorca. Scoreháin an immert fe héil sin an bhít muidirrá. Seag ní fell héanú de bhchant agus ina míoch fiúháin le scoreháin an immert agus sinna méad atá corcaí go dtí an nacht. Captain of Fornia O'Donoghue a bolisteach. Shanta go chop score na go all can come in his fire or chlár na score agus by kick serious stach and chop and it's just much brand go like shach to cool no my there knock and chop a barky rin. Imrá curator is tangu contala for Imrá Corky Daniel Meany an talif sínta tá sé gartón tá sach na himar. Yeah, for sin go sé cinál soncatas in Dorangara is a gist. Stocha I kind maiola Corky is stocha mlíana tá stocha lá kind júltach stocha timppel an chunta maiola cuasaí pela go hála. Ní choró se seo? Agus cinnta ní choróga le héad seo né chuir stocha bhí mar beidir fé héan amach nach sin ábhat é a chuirsús na círiach círi go mór nuachtar nacht agus stocha. Táil gente go gúil bar sin. Bhí Sherlock adul fi na chóil ach rinne Shane Ryan go maithí stúrú har trastan. Ja, in sé ro cartach hí an cool bar a réig do in sé go mai a lábh choir agus chu har an trasán agus cool go ceanna Corky fós ní le ceanháinna cháin immert. Ceanháinna immert go divan. Mach Rish, Mark. The Vest earn Mark the hit. Stocha tam fós I cumé ciún mé á le stocha. Ní hógann sé an chluthe stocha lí ní sé níl an chluthe á bhulú dá bhar so stocha sin an rud is fear dó ach ní se chuir leis mór an. Ní dóla mé. So Stephen Sherlock an is agus Jessica Sherlock an gas síisteach nó ní chasa. Ní á agan sinnar shaking Cormói Corcanis. Ochin Cormói Ciriacha, dó cúideag le náidir cúig. Number 2, Sean Daly has been replaced by number 20. Agus tá Sean O'Leary as Bantry tucharsteach agus Sean Daly fog an na parke. Mas an rá go ripper se ar cúpla nóméid a glyficanis na mún. Sinna méid. Os nig Sean an lofa ar a lár na parka agus fág ar lár nó bheith agus tapta seach go gór an cúpla nóméid ar a gotá fácha. Shane Ryan on Ramor. And he can make it around the park. Instead of reached Gavin White at Chafton and Heathcliff, if you Gavin Gimmer Club Leona or no, if you're just not Dulgus Club and the Croquet, the funny as action. Shock again, Kaikish in the Martian, they see the Gimmer still for Lechanish the Hero. The Chachtarish, I guess that he was Lord, which is that. Tá seanta Johnny go sé Baisha sásta le cúlin. Farrell a bheithar ngear lifted a meach sa fóin. Se ní leon dó féith in roir tá an tóca leis sin éiscint muúir an airí agus an bhíon rih agus fós le feiscinnig an grád so ní leon feibeing an fearsa. Agus tócha feic na seachar fearn cirí le héad de Barry O'Sullivan a tháinig seach bhíonn si go húntaach an sonnig go deire sin seo sé críichnú an éach dearnachach. Dachar chun go féadú le héad ágan ar lár tá spanna sé cé choláidir sa bhuiid bú sé carna bhígúr le UCD in Urig an Lord an Scott. Is contrition brew ar an himmeritá ar nuair tá sacha go limmerí chomá céine lob ar the main trip. The chrohéin omíocht a bhín sé sin testó le bháin istóir. Ach ní bhín sé sin testó le bháin istóir. Cinná sin nimmerthe mar chunig bhaid sin agus nuair nach mé rudí dul go máidir ní bhín rudí dul go máidir techa seadan is
Michael Hurley ané seo an chéadú ag an líúir de Vegas darla. Sean O'Donoghue agus bhil cinse taring ó Hurley siar a sin so kick sír teach bheits an. Roihénig an trásach Kiri Sinicúla nuair son gan Corky go ligan leisteach. Níl rá go mar Kiri Sinicúla. Dhéann siad cad a bhí ag testáil stocha nuair son agus Brian O'Shannachan son fuair sé buile ná éigen ag dul tríd an tachla son agus tá sé fós an talapáil. Agus sin chur a Harra Trastánig Stephen Sherlock just chun stocha an Berna Lido pieces móid in san nóméid dúnach an teáis. Agus rís ó chic sír. Rís ó chic sír so an chluthe seo críochna le fada níis agus an Lochlanúna just fiúánnig fechant agsúla leis an socha an adóg deirigh. Ja, tá si de gimocht in the gate an seo. Má bhí 3,800 treasca héana seo ag tús. Ní bheith leidir sin cheapan imithe faoin a hagan. Trí nómid an chúteamh gortaí bheits agan. Corca teachtaríos ach can sin garhamach. Ciaran líúd Ibramach agus Cormac Coffey. Sin ruidir go bhfuil 8 besan í chéile eáil féilgenta agus I chuine ráda sin agus kick sír isteach a bheits an. An na buchaí áitiúla. Kick bute go scipaí agus drochcéic agus ríist an treilehach. Tá méid na motún le héil. Tá se scanalach an áíre ag corcan seo. Se cinnte agus caiitú creidú dúirt ó corcaigh an leisiad sa cap ach sé timp le ríis. A caiitún creidú dúirt a Kiri cumá Fernanda an agratha an íon is na cúlathaí cosint láidir hartar lána park agus an crunne san saig an taobheile agus sá oberdéanta le cúpla bíon cáhanús agus feic siad súla le roiinbad is néimróirí seo do roi go dtí an gráid sísear amach an seo. An ní tógáil bhtha Thomas tá Kiri ar báir ach tá go leor botún nach bheicáide gan ó imreoir ag glyficana cúige genta. Andrew Barry seachtain is ríist ó ráige ar dheis tá ráige ar chlé teanse ar dheis cíns go lean straach ísisiil. Sean O'Shannachan Mach. Barry O'Sullivan a teachtanis. Barry still an báidir a capal a ferseo. Barry tuairt faoi scór can mór míte háir an sin. Well, dit a chinna tarlú sin nach sí Mach. Seáin eile beidir ag corca dullar ionsaíháin eile agus táid an am chúteamh gortaí atá nóméid go le as an trí sin imrí aige agus ní dólam go bheith se dul dín DRA bhí hil sé sin éidir gghearnachnis. Socha buc na mé ag fechad a seachar ará leis ná féidir a caiid mís fanúnt. Snéanhil sin an réal ar nói. As Gavin White fechan obair tá se softaí ina céhúil siad go mórchan céin. Agus ríist. Bhí chatar an bhrú sin botún an bhhanú sa chur fad. Há nóméid. Teachtar ríist beidir go bach scóráin eile agan Rubin deire. Go roianis. Agus go Devin ná ní bheith chas sé últa róhathe go dálach. Cinnta socha ní Harlín sé ro vinnig comín sé cóin taobh so go háirigh an ráid seo ag Corcaigh agus Kiri bhí bógaigh Corcaigh raibh blianta hinna gona Kiri agus an sá nach an bógaigh Kiri a Corcaigh ag fáil díaltas ar nás ó héh sin de agus bhfuil bhí sácla feit an nóthar más go bhfuil i drálaí. Bhí sé anna chun go bhfuil Corcaigh le pointe. Ríir an teachtanis. Cinnta bheith sé anna dachar mar dúras níos luha anna dheachar bhóchan ar an fearnasá Kiri. A bé chahar go bíad rán an óidir na scapan do chuid na héireann. Seachtar ríist imreoir chorcan sin chuir amach gá láh sin seasa is á droch fesan sin is fáte is Jean Poulter. Poulter agus tucha chun talón. Kick sír bheits an Poulter a bóla sin is blocáil coiste nó caiise tuairt faoi ríist. Ní cheappa go mé mór action eile mar bhfuil an 3 nóméid as a chéan caiin seo. Ja, Brino Beglioch bhfuil carta dó. Well, níl hin dót féach ní raibh siad. Ja, tá carta dó spáinte, ja, tá carta dó spáinte. Ruidir bhíar ágan an líon chun cúla géile chu deir saturation Aberdeen atá déanta going sa dhéann sé sochan rud go an éanach mór an dúnaí.
ceach búilte ísel agus tá sí stoppa agus an adó gearnach séit an Joe Gavin Catain agus an 6 uair is fiche an 2 uair hábíle sa hocht. Siad Kiri choirithe na mún sa bell faoi bhléin is fiche agus tá críomhach an na mún búilte ag Jaco Crochornis le sintir Kiri le minirí Kiri is anis le foran faoi bhléin is fiche Kiri agus má anan champion de hagan bais anan le foran faoi fiche Kiri ar ggóil chomórtas nó agan. Mar sin an Cliffe Canis starúil sa bell faoi bhléin is fiche mar go ben cantarnach an seo búitsa Harbh slachtar ag Kiri an seo ortas bontas bótha nírá corcla go má chafri is an adbáil ach bhí Kiri an slachtar ar fad obair Ward intacha ar fud na parke agus an sin nuair a ford na tosa hinna deisina bhí siad an anna deisina sin a hapó agus a hapó go Pattinson an seo a borci réin. Agus farir bhhéil trochaí héile fel a gorcha. Ceann le dó faoin níor corcaigh má go leir sin sacha agus de an scéil seo dhéanana ar an íhalach hí na bunscillan na chutha nesnamh na pesanna siimplí na lábha na socha an cóimirt sanach bhí sé sin le feiscin ag an Fransaí Kiri mar bhíidir go húntaach an hóca le feostach ó fiúán ó mar a bhíidir mar ar an inúir peladóí den sco acu agus is tócha ní héanúna go bhfuil ar agsúil go mór leis an Franseo amach an seo. Well, capan go bhfuil, agus ní féidir le blachlí a hawlaá lenacht ra a gcónaí grád ní sintear agus leis an gginál seo talanna ar fáil ag Kiri beidir go Kiri thuchas a ggóirbacht ar na jobs hebí cenúir hálas sin. Se bín an roií í casa an tamar fád agus tag an fórna de friúla I dréibh siad de friúla agus cinnte an téanrad mar fanéil agus fanéil síir bín tú gúigh fanéil a chuir le chéile le himróí gur féidir le háann de seachas chu amach agus de réir a chéile big na leid seo le Stocha le fáil a ggóir mar imróí síir Kiri agus le de Fitzmaras nó imróir nó banistóí eile amach an seo. Yeah, well, Ag déanamh áiríochta ar chréibh pelle CLG faoi fethe hain airgrid. Caníisiil. Okay, seo chuid an scór na chonig muid Artichen agus a Harbh slachtar ach ar fad cantar chuir trastáin is an chóimirt le feicáil gathát. Dar le an Thompson bine Thomas Sullivan. Sríist lena horn cantar chuir trastáin is déach cool bheith fáitige. Sí ríist agus cafarrá chama nachrá an dúlan le hasúlas ó chorca chama bhála corcaí dain Seán O'Shea duna go léoch na himmarthe an cólín agus siúd. Go chuirte se le 7 cólín in teag mar le mórm. Sé cín me bagan in flathúil. Agus ó híomh na lábha deisian ó híomh na lábha clé ón taltha ón na lábha ó chic sír ná nimmart tá se an anna tax níana. Sin agus trásha bhí seó éasca agus míá dearagan sin ar Conor Geaney nach chuirte líon an trastáin na choú le corca an Thompson. Seo afhaceile agan air. Agus é an ráite bhí se ró éasca do chéir go trásach. Leach siad bon cloch na bua sa géad le. Sin. Ná tá réanais agus chathairlach chorla nún híos fóin an seo. Fachamuid ar Amantino corca a chur Cairú le na cuairteoirín seo ar an gádaíanamh agus se fear mór lántasach. Cean duna cólíní is íirde a scóráúna. An cean is fear bronna agan inis. And it is, I believe, it's Kerry's first title since 2008.
It seemed a long time for a county like Kerry, but fair play, they were very, very worthy winners tonight. It was a disappointing game from a spectator's point of view, but that is in no way taken from the exceptional talent and ability of a wonderful Kerry. I would like, before I present the trophy, to thank our great whore, Alan Kashan, who did a very good job. It was a difficult night for players and for officials and for everybody at the game. But he did a great job, and we thank him for that. And our thanks also to the sponsors, Airgrid, who sponsored this particular championship. And of course, it goes without saying that we wish Kerry the very best of luck now as they go forward, representing their own county and the province of Munster in the All-Ireland Series. And with the talent and the ability they have, I have no doubt they will be a force to be reckoned at that level again also. So in each, son Colin Moon, Tahas Moore Orman Concho, runner, a captain, Fern Kerry, Brian Sugo. Turning a Corham, the Corca, Shewer Spica or Fad, Corham the Moon. Ishmajish Cardivestlero, Egg, Brian Sugru, Chop. Tá Hasarm, Aaron Kernshaw, or Glacka, or Fern Curie. I'd like to lift this trophy on behalf of the lads. First off, I'd like to thank the management and the boys for putting hard work in all year. In fairness, they showed true spirit out in the field now today. I'd like to thank the supporters for travelling up. In fairness, there was a great crowd of you today now. Finally, I'd like to thank the Cork boys. The last 5 years, you've beaten us. We knew coming up here to be a battle today. And no doubt we'll see you again. 3 cheers for Cork. Hip hip. Hip hip. Father, just before we go, as I mentioned earlier on, Airgrid sponsored this competition, and they have also kindly sponsored the man of the match award here tonight, and they are represented by John O'Connor, and he has a number of other Airgrid personnel with him. So now I will ask John to announce the man of the match award winner for Comortas Canish Namoon Fefe Hain for 2017. In actual fact, the very last one is under 21. Thanks, Jerry. It gives me great pleasure to announce that the Airgrid man of the match for the Munster Under 21 football final this year is Andrew Barry of Kerry. Fahach Lorna Porca, Agus Far Arena of Mortar Tobo Hoos. The couple of the elevators of Fachak of Mahach Nilin are going to the Fachak Andrew Barry. So Martin Curie Keller Nacht Sheelum, Morwil the Moor, which is the Commission the Gimmer tonight, Horaha Ola, and the Gliffa Lachanish, Nima Omlan King to push in, Sheelum the Major Gamay. Now near Henry Cliffy Lachanish Ola Nacht, so Levi Sagan post Kevis a Gliffa Canish. I can score Turnach and Shaw a Gliffa Canish. Boas Lachter Kiri, Do Shadug, Corca, Naja Shay, Wanya, Slonga Foil. Gachtina Exula, Tau Queenies Gilla, Airgrid, Orahori, Brodula, Crave Pella, CLG, Fui Fehain Airgrid.